Nginibingelele kuphina kuphela kufunye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Babukeli beSelect Africa TV lenjabulo ihola nginomhlengimali bafowethu insizwa ngilanda leyo lundi kodwa seyindaweni zabelungu ke namhlanje la ngoba bezivakashele uDJ Hlonje bafowethu siyazi ukuthi insizwa ibihlezi memeza ishaya ikhwelo lapho kuMaskadi ethi bafowethu asimseke uDJ Hlonje bafu asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Uyaphila mfowethu njani? Ngikhona mfowethu konakele kakhulu namhlanje sila and besikubona uhleze usemva kwa DJ Hlonje wagcina ephumelele mfowethu lolu uthando olungaka beside ekuthenini uMaskadi kodwa wahluka this time. Angiqale ngokusho ukuthi igama Mhlengimali Mthembu omele abalandeli bonke baMaskadi. Ngokudabuka ngidabuka olundi angihlalo odabeni. Ukuthatha kwami isinqumo sokuthi asivotele uDJ Hlonje kwaba sekuthenini kwaba umuntu wesifazane omncane na last year sazama ukumvotela so sambeka kule number sambeka kona kwaba ukuthi ke kufuneke kulungiseke amaphutha kulonyaka ngenhlanhla wangena. Uma sesingenile sathola ithuba lokuthi akekho omunye uMaskadi khona sinethuba lonke ukuthi silwe ngokusemandleni ethu ukuthi enqobe. Sikwenzile ke lokho bafowethu ngithanda ukubonga kakhulu egroupini izingqwele zikaMaskadi okuyizona ebeyiphusha kakhulu noSiso kaNgubane uMinehle novelo wakabhengu kakhulu labafowethu nabanye bengababoniki ngibala laba engibakwazi ukubabona laba bafowethu baphusha ngendlela yokuthi bekungathi kuqokwe umuntu kaMaskadi kanti akuyena umuntu kaMaskadi. Simbongela uSisi ngokunqoba kwakhe sicishe kuzovuleka neminyaka eminingi laba bathi abamazi mina ngivele nganginaka ke lokho ngoba phela akwazi ukuthi maqoka abantu abawu10 ebese wena ungayihluphi ukwazi ukuthi obani labantu abawu10 abaqokiwe kubantu abawu100 abakhona bacula last year bekhona kubantu abawu10 bebeqokiwe awukwazi bese awukwazi kumazi lonyaka ukube wawunokukhala ukuthi awumazi kwakufanele ngesikhathi eqokwa ebese usho ukuthi ubanike lo sikukhumbuze ukuthi na last year bekho Mhlawumbe izathu sokuthi bengangeni oMaskadi ngayisiphi noma laba bangenile kube ukuthi ningakwazi ukubaseka ngoba inini abantu enisondelene kakhulu nabo mhlawumbe ngayisiphi uma ungabeka nje. Ngengikwazi ukubeka kulokho abaqokayo abangakwazi ukuchaza ukuthi kwenzekeni thina sinalwazi. Okay mfethu asibonge kakhulu mfethu ithuba sibonge siyajabula ukubona mfethu ukuthi anibheki nje uMaskadi kuphela kodwa imiculo yonke niyayibheka bhodwana. Uma umuntu kaMaskadi ufuna kube umuntu okwazi ukubuka onke ube mehlomane ufisa ukwazi ukwenzakala nemva kwakho ungathi mawubheke phambili bese uthi ufuna ukubona into engaphambili yabo isandla ngoba sithe uyasibuka la ufisa ukwazi ukuthi usinjani isandla sakho ngalana ubheke ukuthi sinjani ukuze ukhulu uMaskadi ufuneka sikwazi ukuthi amanye amagender enze njani siwa supporte ngesikhathi siwa supporta sogena ulwazi oluningi yabo njengoba ngila ngabonti bancane baMaskadi engisho khona ngizophuma sengikwazi. Bhodwa sibonga kakhulu ithuba siyabonga kana kwethu uhleze mfowethu ungahlali endaweni eyodwa kodwa nihleze bafowethu nibuka zonke izindawo and nibaseka abanye abantu. Sibonga kakhulu mfowethu. Babukeli beSelect Africa TV ngiyakudla ke manje bafowethu ngiyakudla nje ngithi gxila lapha koMaskadi ngilongidonsa nje ngoba lento iyamangaza bafowethu ukubona abalandeli baMaskadi beseka omunye umculi kanje ngoba phela sazi ukuthi thina kuMaskadi kuyisekelo uMaskadi nje kuphela nkosazana hayi ubungalali mfowethu namhlanje sikhona siyajabula namhlanje uyaphila ma Mhlengimali singaphila njani ngikhona sisiwami konakele kakhulu nenze imanga bafowethu sangimbona ndiseka uHlo namhlanje singayila. I'm very much excited. I'm so happy with the outcome, obviously. Igama lami nguMinehle advocate ngobane they know me. Bengi part of the marketing team at DJ Hlonje. I think one of my projects, amakhulu that I'd ever had to work on.
So ngijabule abantu bengibakele isicefe. Usuku nemini awema please guys vote for DJ Hlo. Abantu we don't know DJ Hlo ngithi no you gonna know her download ingoma. So ngijabule mase ngibona namhlanje sekonje. Minehle ngicela ubabonga abalandeli mfowethu ngoba abalandeli ngicabanga ukuthi ubancince kakhulu and kwenzeka ngalendlela ubufuna ngayo. Ngicela ukubonga kakhulu everybody who voted for DJ Hlo. Ingoma ethi isibani siyakwazi ukuhlukanisa unyaka on Ukhozi FM. Kodwa ngizobonga kakhulu ama followers because ngicabanga ukuthi there was a time whereby babe commenta ngama screenshots kuphela. Bengitshengisa ukuthi they are voting for DJ Hlo. Ngibonge kakhulu amabhinqa ke abantu they don't understand isizwe samabhinqa. Amabhinqa kutshengisa uthando ngokukuthuka nangokukudelela when you might think back attack kanti they love you. So ngiyabonga kakhulu amabhinqa eyisiphushile ubhuti Mhlengimali ubhuti uqhosha ngokwenza kwakhe uvelo Bhengu urank izwane imina besiphusha nje samabhinqa simthwele ngeqoma sithi imbokodo lekufanele ukusaweni. Mfowethu imbokode ngicabanga ukuthi uHlo uqopha umlando umuntu wesifazane ngicabanga ukuthi ukuqala noma kanjani angazi but uqopha umlando ngoba uyintokazi esencane and waphuma ngalendlela akaphume ngayo and okukhombisa khona ukuthi umlilo ubusha ngempela bakhuluma abantu. DJ Hlo uqophe umlando kakhulu because she's the first house DJ artist to ever win Song of the Year. So we're very much excited and ngihlezi ngitshela abantu besifazane ukuthi they need to believe in their capabilities ngoba thina njengabantu besifazane sisabukeleka phansi especially because this is a male dominated industry. So abantu abafana no DJ Hlo abantu kufanele sibabongele ngenxa yomlando abawuqophile futhi whether abantu kukhona abathandayo or they don't like that but lento ibhaliwe manje emlandweni ukuthi she did it. Yeah. Sibonga Mangumane sibonga kakhulu mfowethu ningahleze bafowethu nisemva kwakhe ngoba ngiyambona usemncane udinga uthando nokusekwa. Yeah, and thank you to Select Africa TV for having me. I'm humbled. Thank you so much. Sibonga mina sisiwami. Shap. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama video ami.